Uba Hamlet Sandoling MLA Kamiliam Kusansi but Bodairu Menteri Badai Pe Yakatnat Information and Technology Sarkar Jilla Ulai Thu Bahaus Ngam Arza Khalaya Kasaw ka North Eastern Council NEC Kalbai Pisa Bantiet Core Computer Shakis Patli Kiskol Yagani Ulai Thu Abakren Hak Jelang IT Nutri Core Computer Lembat ki UPS but Rengkat ki Laser Printer Shakom Lengkap Presbyterian Secondary School Hakashputrik Ngaitung Arza Arpoi Ulai Thu Bakiskol na Kusansi ki Klamrung Kerteng Banyo Yaki Core Computer Ulong bakidan prapat ligi school ki belayo on pediang ki core computer bat hadir mula job kumamili bat ekakam kumenteri ula bot dien bat mang art ligi school banyo pediang kata ka lengkap Presbyterian Secondary School bat Kashan Roy Basan Secondary School. Kini ki computer kiba lamran ka asni. Kadai ka program and policy jom ka sarkar. Dalam skim jom ka NEC. Hak sem arja tak layak asal. Nabi yang ke NEC kalau bayi bisa banti, ya kita computer cakap sispa kali di sekolah, neruk sem arja layak arja kasar. Kamu mau perahu art kali di computer, perahu art di sekolah galayo, ya kita computer sebagai nak sekolah jelah, lembaga cakap bayi bisa jom ke NEC. Di dampak harian bangun cakap orang ayo bantai, di kakek di sekolah jungi komdor. Di ngalala istom kerpala ban perong yak asli school subun nang marba ilang yak state para kawai delala perong yak ka school ni pok nang Presbyterian School pada Kashan Roy Basan Secondary School di Jos tika citung di jong sarkar lembaga NEC bagai kalau kuat ba kan nora ya kata improvement yang jong sakri di school hawaliam bakane ka IT sector nomor waktu bermotor, pakai layak, pakai keyboard, komputer rata, tolong berangkat. Tolong kalau ibu di sekolah bagian penjang ini gitu ya. Tolong besok. Tambah penjang di sekolah teman siul telak teman penjang kita berlong ke apa. Banyak lagi seperti kita kasih ke kamu ke apa. Henry sakjeng nilam di jonggli, lapli kalau dengan orang lembah kerja skim. Habis dia yang di sekolah. Dia ingin sembah di Jila di Barit, nam tak jumpa school, nggak penyerap, nam tak manajemen juga school, kam tambah tak kena punya kijungi, marba matali sibak sebakat misos ni kalau di kunjungi kibiok di school, nomor bagian zaman jauh ni ke COVID-19, di Henry ini apa banyak kerja bapak apa, kita hayek kita kibayo alat dia balik di online class di joki di mida community ba kapag di mereka ko di Jepang masih balik ke school di dia orang hayek di school nama ini bagi school tiarap dalam shop mungkin tiarap tangga jalan di start joki iyo kena di school kalau Jepun pak tiarap mo physically ru tiarap lagi iyo banyak mereka iyo mereka school iyo bentuk perlu perjor di Malaysia kita tapi kali kun jauh yang lalu isni, terus kita mobile sudah online kelas be. Terus kalau kita di mana di perok yang dulu kena apa yang kiru. Di minimal pada yang jauh cuma perkiraan tak. Di kumpulan mali, musuh kami persang, mau persang bola apa ini vaksin di kedai banyak beri video ban ai vaksin di bala markot vaksin pang dan ada baru kumpulan banget pada di pasar merah. Belajar apa siapa yang Jepang. Gano kita jalan ni, gano kita India ni, gano kita pergi berapa? Kenapa sih pergi ni? Balik lut, dia lut, balik train kita lagi lut, balik jauh lagi lut, balik sekolah lagi lut, buat rupan balik masuk ke balik, dah balik lut. Ni kembali mata, kalau apa kena pergi. Hakoi pat kalyang ulai thu bula penyo skim shipolak tingka naka Chief Minister Social Development Fund CMSDF pat san lak tingka pat unsay nak skim SRWP bantay ko hall ka lengkap Presbyterian Secondary School. Kibal dan lang hagani kasngi kikentup yu chairman ka school managing committee teman bersan SK Nyangmi u pastor David MCM pastor CN Karbuki kong iyo alang headmistress lembat kiwi.